I dobrodošli ponovo u mom klipu. Ljudi, danas sam vam spremio kako skinuti i instalirati Counter Strike 1.6. Ljudi, svi to znate da je Counter 1.6 veoma poznata igrica, popularna svuda u svetu. Znači igraju ih i Amerikanci, Englezi, Japanci, Kinezi, Srbi, Bosanci, Hrvati, Albanci, znači ceo svet. Znači nema ko ne igra, dobro ima neki, ali skoro sva deca danas igraju Counter Strike 1.6, Minecraft i tako. Ljudi, danas sam rešio da vam pokažem kako skinuti i instalirati Counter Strike, pa pratite me. Prvo što treba da uradite jeste otvoriti svoj pretraživač, bilo koji pretraživač koristite, Google, Mozilla, Operu, tako dalje. Ostavit ću vam link u opisu videa. Kada uđete u taj link samo sačekate, tu će vam izaći prozorčić mali. Evo, učitava se. I onda normalno posle nađete tamo gdje je skinut. Evo ga. Idite save file. Evo, meni se skina za 3 minuta 2. I ja se vraćam kada se bude preuzimalo već. I evo, pri kraju je 5, 4, 3, 2, 1, 0, gotovo. Znači sada samo otvorite instalaciju. Idete u run. Idete next. Znači gdje hoćete da ga skladištite, gdje hoćete instalirate, u lokalni disk C ili D. Ja ću normalno u D. Samo da nađemo. Idemo kompjuter, local disk D, program files, tu da nađem program files. I ja već ga imam, tako da ih neću instalirati. Samo idete OK, next i on će vam se instalirati. Eto, to je to, pošto pokazao vam se kako da skinete, instalirate Counter Strike 1.6. Svi mi predložite dole u komentare šta hoćete još da snimam protiv lagova, pa da vam pomognem oko nešto, da pokušam da vam pomognem, pošto ja volim da pomažem drugima. Pa se mi vidimo u sljedećem klipu. Ćao!